umutwe w'inyeshyamba za M23 wateranije abantu babarwa mu bihumbi mu mujyi wa Goma werekana abayobozi bashya washyizeho mu gihe ukomeje kwerekeza i Bukavu muri Kivu y'Epfo. M23 yari iherutse gutangaza agahenge. Aha muri Kongo kandi urukiko rwa gisirikare rwatanze urupapuro mpuzamahanga rwo guta muri yombi Corneille Nangaa uyobora ihuriro ririmo M23 ku byaha by'intambara no kugambanira igihugu. Umwaka ushize yakatiwe igihano cy'urupfu adahari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko atazitabira inama y'ibihugu bigize itsinda rya G20 igiye kubera muri Afurika y'Epfo. Rubio yanditse ku rubuga nkoranyambaga ko iki gihugu gikora ibintu bibi cyane kirimo kwambura abaturage umutungo wabo bwite. Ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Epfo rihana uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko rigiye kwandikira Perezida Trump rimusaba ko atahana iki gihugu ahubwo yakwibanda ku banyapolitiki bagize uruhare mu byo gishinjwa. Imirambo y'abantu bane bo muri Pakistan iri mu bishwe n'imyuzure nyuma y'ubwato bw'abimukira bwarohamye ku nkombe za Afurika y'Uburengerazuba bavaga muri Mauritania bajya mu birwa bya Canary muri Espagne.